Presidentti Boris Jeltsinin erikoisneuvonantaja Galina Staravoitova, joka kommentoi Venäjän parlamentin päätöksen vaikutusta Jeltsinin asemaan seuraavasti. Я думаю, что это на авторитете и рейтинге Ельцина не скажется, потому что он сам предложил этот указ парламенту на обсуждение. Ельцин, я думаю, что примет это решение парламента. Этот конфликт – это очень важное испытание новой российской государственности на демократию и на прочность. Когда начинают переговоры между Россией и представителями Чечено-Ингушии? В самые ближайшие дни. Я надеюсь, что туда выедет делегация депутатов, которые до сих пор не были вовлечены в процесс этих переговоров, и они посмотрят свежими глазами на эту ситуацию. Staravoitova on tänään neuvotellut presidentti Mauno Koiviston kanssa ja pääministeri Esko Ahon kanssa pääasiassa maiden välisistä taloussuhteista. Staravoitovan mukaan Suomen ja Venäjän väliset taloudelliset ja poliittiset sopimukset voidaan allekirjoittaa jo presidentti Boris Jeltsinin helmikuuksi kaavailun Suomen vierailun aikana. Staravoitova toi Koivistolle myös Jeltsiniltä kirjeen, jossa kerrotaan Venäjän tämänhetkisestä tilanteesta. Suomessa vieraileva Jeltsinin erityisneuvonantajan Galina Staravoitovan mukaan Suomen ja Venäjän välisestä erityisestä rajakauppasopimuksesta tulee mittasuhteeltaan ainutlaatuinen. Rajakauppasopimus on yksi 3 Suomen ja Venäjän välillä solmittavasta suorasta sopimuksesta, jotka presidentti Boris Jeltsin allekirjoittaa helmikuulle kaavaillun Suomen vierailunsa aikana. Конечно, речь пойдет о возможности совместных лесных разработок, вероятно, о совместных разработках месторождений нефти и газа, об обмене потребительскими товарами. Обсуждается также возможность открытия финских концессий в России, но окончательное решение вопроса пока еще отсутствует. Erityisneuvonantaja Staravoitovan mukaan Venäjän varapresidentin Alexander Rutskoin Suomen vierailu peruuntuu Čečeno-Ingušian tilanteen takia. Rutskoin piti tulla Suomeen perjantaina.